babu 5 faslun en darsu 4 wa akhiran sakkitoron darsu na ebo sakkitoron kamin hajul muslim almadatu tasi'atu windande jeena berende ne yewta en fil hidna fi ƴettugol garante wa ma'ahadati e ahodede wa sulhi e waɗugol sulhu alif on alhidna ne yewta en fi fawtagol garante ko haala français ya juusino dago abdul hidna haɓɓugol ahadi fi fawtagol ma al muharibina hondude haɓoɓe dina ɓe ida kana silatke fi dalika e ƴettudugol e maɓɓe ahadi haqiqu ko haqinqinayi ɗum maslaha muhaqqaqatin ko tabintinanta haqiqa lil muslimina wonande julɓe faqad hadana sallallah sallama gonɗine laaɗallam ƴetti garante fi hurubihi e gireji makko ɗin kathiran ko ɗuɗi minal muharibina immorde haɓoɓe dina ɓe omin dalta no jeyaymo mo hadanatu ahudugol e makko ƴetta garante li yahudi l madina al yahudaɓe madina inde nuzulihi biha sanga jippagol makko weera madina ɗon hatta nagaduha ha ɓaɓe firtiɗi wa gadaru bihi ɓe jamfikemo kanko nelaɗo sallah sallam on say noon fagatalaum kanko nelaɗo haɓi ɓe wajilahum o eggini ɓe an ha o iftiɓe madina ba al muahadatu ahudugol yajuusu ino dago aɓuɗu fiɓugol ahadi fiɓugol muahadati ahudugol adami itida in wasagol jaggutugol de awa haray teddungal mon ko interdit min tonga min hirsu jaggutugol e hoore julɓe ɓen wa husni jiwari e moƴƴugol kawtinagol moƴƴa baynal muslimina hakkunde maɓɓe julɓe ɓen wa adaim e ayɓe maɓɓe ɓen ida kana dalika silatike ɗum ɗo kadi mo haqqigan ko haqinɗinayi ɗum li maslahatin sabu maslaha rajihatin jikkinanowo lil muslimina onande julɓe ɓen nafoore faqad aqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomnine laaɗo allah fiɓiɗi al muahadati ahodaɓen wa kana o laatake yaɓuulu imo ma kayno nafilahum hunnanɓe ɓe ahadi ahadiji maɓɓe ɗi wa nasta'inu e hunnanen ɓe ahadiji maɓɓe ɗi wa nasta'inu llah alayhi wallinoren allah e hoore maɓɓe qala taala allah daali illa alladina sona ɓen ahadtumɓe ahoduɗon inde al masjidil haram fama staqamu lakum ma dama hiɓe ñinnani on ahadiji ɗin fastaqimu lahum onon kadi ñinnaneɓe inna allaha yuhibbul muttaqin wa harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah hino harmini qatlal muahida warugol ahodaɗo fa qala nelaɗo make man qatala kala warɗo muahidan ahodaɗo lam yari e si tawi ko teware pes o warri haray ɓuratama ra'i hatal jannati ɓurengol aljanna yo allah dandu e nafrema wo o naata wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make inni min la akhisu ko ɗum woni mi jamfotako bil ahadi wala ahabasal barda mi jogitotako kadi imminaɗo furto yo aru kono imminaɗo furto ko imminaɗo délégation yo aru mi jogitotako mo jim a sulhu waɗugol sulhu yajuusu no dagano lil muslimina julɓe ɓe an yusalihu nde ɓe waɗigata négociation min adayim immorde ayɓe maɓɓe en man shawu e kala ɓe disodiri e muɗum ida starru so tawi woni kamɓe julɓe ɓen ɓe heeɓi lorra bimana ɓe heeɓi ma la budda ila dalika faade waɗugol ɗum wa kana latika sulhu on hara yo haqqigo tabintina naylahum wonande ɓe fawaida nafooreji lam yahsu alayha ta ɓe wata ɓe ɗi nafooreji ɗon bidunihi ko wori o sulhuɗa sabu fakad salaha annabi sallallahu alaihi wasallam gomnine laaɗo allah on ahudi ɓe ɗi négociation haala makka tawi ɓe makka ɓen sulhul hudaybi ka sulhul hudaybi kama salaha wono ɓe waɗino kadi sulhu ahla najirani yimɓe najirani ɓen ala mo walini dow jawle yo adduna haɗe ɓe tottata ɗum wa salaha ɓe ahudi kadi ɓe waɗi kadi négociation ahla al bahrain yimɓe maaje ɗen ɗiɗi ala yede fawlahu e dow nde ɓe duñata ɓe jonnamo kanko ne laaɗo jaziyatan e duuti muayyanatan tottaɗi wa salaha ɓe waɗide kadi négociation o kaydara e dawmata ay mahin ka nimire joyi ley ay o kayda arabiyun ghasaniyun e ko arabuɓe ghasaniyankoɓe wa fi hada dalilun ala anna al jizya tukhadu min hayri ahli al kitab ɗum ɗo ko dalil wonde e duuti no yoɓɓine harana hay al yahuda e nasara tun kala mo jaɓali natude ka dina haray mo naati e yoɓinteɗe diya nelaɗo waɗi di négociation
sulhu e ɓeɗo ukaydara dawmata. Ukaydara dawmata ko inde leñol tawgol ko jiyagol e arabu. Faaqana damahu o hibbi ƴiƴam makko ɗan o reena ƴiƴam makko ɗan sarti ala an yadfa al jizya e dow nde o tottata nde o jonnitata ko ɗum woni diya on, nde o yoɓata diya on. Almaddatul ashiratu windande sappo ɓere nden joni noon fi qasmatil ghanaim ko fi sendugol ɗe jawle kono hoyri siɗi heɓike wal fayi e jawdi fayi on wal kharaji e jawdi yaltinandi min ka leydi wal jizyat e sendugol duuti ɗin si heferaɓe yoɓi wan nafli e ko wiyete nafila ko. Alif on yewten qismatul ghanaim fi sendugol jawle kono hoyri o. Al-ghanimatu ko yete kono hoyri hiya ɗum almalu ko jawdi alladi ndin yumlaku heɓindi fi daril harbi e nder galle gereji ɗin wa hukmuhu e ñawre mum nde an yuhammasa kono sendete pecce joyi fa yakhudul imam on ƴetta khumsahu jowaɓal ngal fa yatasarrafu fihi ko o dirisa ngal ɗon alego o sendita ngal bil maslahatil muslimin kala ka nafoore julɓe ɓe woni wona waɗugol lekkolji labutanji ponji forasiji fawtagol alyatimaɓe e heyniɓe darnugol julirɓe. Wa yaqsimul arba o sendana yaɓangal wa yaqsimu o senda al arba'ata al akhmasi nayaɓal jowaɓal al baqiyati heddi al arba'ata nayaɓe al akhmasi jowaɓe hedditiɗe ɗen al baqiyati hedditiɗe ɗen o senda ɗen ɗon nayi ala afradil jaysh e dow ko ɗum woni hoore konungum alladi ngun hadaru tawango almarakata gere on sawa on no fotatat man gatala haɓuɓe e maɓɓe awlam yuɓatel ka tawɓe haɓali ta hino jooɗi ley ɗowdi ilaya ha saabu nayewu ma nawnare le gawli umar radiallahu an alganimatu jawdi kono hoori liman shahada ko kala tawaɗo alwaqatu événement ka jihaadi ndi waɗi ɗon fa yutal faris e waɗɗiɗo puccu jonnete salasat ashamin geɓe tati warrajilu seppo o sahaman jogiiɗo dagawal e sahaman wahidan on kadi hendoto geɓal gootal qala taala ala dali wa alamu ande annama ganimtum kala ko ɗum jeedu kono hoori min shani immorde piiji fa anna lillahi wonde no woɗen ala khumsa wo jowaɓangal walir rasul ne walidel qurba wal yatama al masakin wa bini sabil in kuntum sollatki amantum billahi ɗo gomɗini allah wama anzalna ala abidina yawma al furqan tan mbiyo findinanden ɗo yusharikul jaysh e kafide e konungu sarayahu e yusharikul jaysh konungu kafide sarayahu ko ɗum woni kala nangaɓe maggo on ngu hawtidira e fof fil ganimati e jawde konoto kala ɓe mana jiyaɗo nangaɗo kandi jihaadi toon woni maccuɗo haray fof mum koko tawnidete wa ida arsala sariyatin so tawi woni imminande nelama yeehi minal jaysh immorde kono so ganimati nde heeɓoye jawdi kono horu cheyan goɗɗum fa innahu haray ndin jawdi yuɓɓisam kono sendetendi ala sayiri afradil jaysh e dow dende nangal goto kono hedditingu wala tahtasu bi hertinantake e ndin ɗon jawdi asariyati imminande yahude nde wahada kayɗe tun ba no yewta en alfayu fi jawdi ko wiyete kon fayu alfayu huwa koni ɗum ma taraka hol kuffar ko kala ko heferaɓe ɓen accitani hoore mum dogi wal muharibuna e ɓen haɓoɓe jihaadi ko ɓe accitani hoore maɓɓe min amwalin immorde jawle wa haraboɓe dogi alayha e hoore mum qabla an yudahimu ko adi ɓe nangede ɓe munce o yuqatiluɓe haɓe wa hukmuhu sendore ñawore ndin ɗon jawdi kadi annal imama no imama o yatasarraf o firlisoto ko ɗum woni o senday fi e muɗum e waɗandi jawdi bil maslahati e maslaha al khasati hertiɗo walla ammati huɓitanɗo lil muslimina nonde julɓe ɓen kal khumusi wono jowa ɓangal min al ghanami morde jawde kono hoyri ndin no warrete noon kono ɗo no jooɗi ɗo na ko feccete pecce joyi ɗum ɗo fof muɗum ko feccere wotere waɗete ɓe mana andi fof mayre alegoy ko ndi montan goto sendetake ɗiɗi ma tati warre no ngal jowa ɓalɗa warrete noon qala taala saabu allah daali ma afa allahu kala ko allah okki ala rasuli morde nelaɗo makko min alil qura fa lillahi wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama al masakin wa bini sabil kay la yakuna fi wata jawle ɗen laato duula tan yiltodira e baynal aghniyay hakkude alɓeɓe tun min komi moɗo saabu ɗen andi ko alɓeɓe ɓen mari moyen ko yaare haɓugol jihaadi en faami ka joni noon
soni kala jihaade fokkitande patron ɓe ɓen ɓay ko kamɓe mari carburant mari otoje mari zarde combat mari mik mari daga mari kaafa kamɓe tum ɓe yeeyi on andi aray jawdi kono woyri ɗen andi le ko heeɓi kon haray ɗum ko haɓɓuɓe ɓen woni ko sendante andi miskino wala haray o heɓatande kadi ko lesnela Allah subahana taala yamidiri ni jim alharaju e joddi ko yaltata koye mum alharaju ko yaltata kon ko wiyete haraju fo ɗum ma yadrabu alal aradi ma yudrabu ko konko waɗa alal aradi e leydi allati ndi ihtallaha al muslimun ndi julɓe ɓen dagini bi mana ndi julɓe ɓen hetti an watan e ɗon e ɗon fa inna al imama ande no imama muhayyarun ko suɓinteɗo inda ihtilalihi ko ɗum woni sanga hettugol makko ardan leydi hettirande bil quwati doole colonisani bayna an yuqassimaha ko suɓinteɗo hakkude nde o sendata ndin jawdi ɗon baynal muqatilina hakkude haɓɓe ɓen o bayna an yuqifaha e hakkude ko ɗum woni ɓen darnuɓe kono ngun alal muslimina e hoore julɓe ɓen waydibo waɗe alaman hiya e dow kala immorde ngon kono tata yadi wongo e ley juuɗe makko min muslimin immorde julɓe o wadimmiyin e ahodaɓe o harajan waɗa ɗum ɗon joddi yaltintendi sana wiyan hitande e mustamirran duumi ɗum yunfaq itte sadaka e baada jibayatihi ko ɗoni ɓaawo pooɗagol muɗum ngol ɓaawo teɓegol mum ngol ɗum ɓaawo hendagol mum ngol fi sali muslimin e nder maslahaji julɓe ɓen al ammi maslahaji huɓutuɗi ko wiyete maslahaji huɓutuɗi taw si ɗum ɗon waɗama julɓe ɓen fof naftore masalan kama faala umar radiallahu anhu no sayyidna umar warruno fima fatahahu min ardi sham e nde jawle nde heɓinoɗe ɓaawo udditi sham wal iraq wa misra fi sahih ka sahih bukhari tanbihu findingol no ɗon law sala al imam sinno imam o négocie di al duwa e ayɓe ɓen ala haraji e dow yaltingol muayyanin toɗɗiɗum min ardihim immorde leydi maɓɓe ɗen summa aslama refti silma ahlu tilkal ardi yimɓe ndin ɗon leydi faynal haraji andu haray kala joddi ko yaltata on ko yasbutu ko fukkoto ɗum an hon iwa e maɓɓe hande kadi ɓe yoɓata ɗi mujarradi islami sabu telɗugol silmugol maɓɓe ngol ɓe filafi lutodiri ma futiha anwa tan konko udditira jihadi konko heɓɓuri tawa ko guere heɓɓuri e anwa tan on ko guere ɓe mana nanen e wi uno hara ko ɗon e ɗon fof no ɓattodiri kono firo mum gon tigui tigui hara ko haɓugol jihadi fa innahu koni wa in aslama hay tawni silmi ahluhu yimɓe maɓɓe fima baadu ɓawti ɗum yastamirru haray ko duumoto ɗum madruban ko waɗete ɗum ala tilkal ardi e hoore ndin ɗon leydi dal aljizyatu daali on no yewta en fi duuti ɗin noon aljizya ko wiyete duuti daribatun ko waɗande maliyatun jawdiyanko tuuhadu hino ƴette min ahli zimma e yimɓe ahodaɓen nihayatal hawli ka sakkitorde hitande e wa gaɗuruha embere mum on yir mum on mimman futihat e ko immorde ɓen ɓe uddita bila adum leyɗele maɓɓe an watan hara ko udditira guere e mimman futihat immorde ɓen ɓe udditiranaɓe bila adum leyɗele maɓɓe ɗen peeji maɓɓe an watan hara ko hoore doole kala mo tata ko doole mbimana on ko colonisira arbatu dananir haray ko dinar nayyi zahaban kange ko ɗum woni ko ittata aw arbauna darhaman ma ɗum dirham 50 fiddatan kalis haray ko ɗum ɗo chaque année ko ɗum ɗo woni ko e goɗɗo e maɓɓe ittata jonde julɓe ɓe andi si ɗum ɗo nun no gollitirede haray no kefero ala hande ko goo haray no yimɓeɓe silmiri saabu yiɗugol dina ɗiɗi ɓe silmiri fi ɓay ɓe mara ko yoɓeteɗo famke ka e tuuhadu ƴette min arijal immorde worɓe albaghina helli faɓe dunal atfal wona pay koye ɓen ɗo boboy koye ɓen ɗo yoɓantake woni sa e sonnaɓe o tasɓutu haray no iwi kadi anil fagiri kala baso almodami wasa ɗo mara hunde walla ajiji ronkuɗo anil kasbiga e faggitagol min mariji immorde nawnaro cheikh en nayewu hari min nawyugo amma ahalu tasarrufa amma ahlu sulhi kam amma yimɓe waɗiɗaɓe négociation ɓe
فيقدر يتجد منهم بما صاله عليه كلا كبي أهداكم هورم وبإسلام سبسم نقول تسقط أن فكت عنهم إيوه ما كافة كدوني نتمري وحكم الجزية نياور دوتين أنها كوني دون تصرف كسر جتدو في مسائل العامة عند المسألة عند المسألة هو أتدين والأصل الأصلي فيها أمور قوله تعالى قدال الله قاتل الذين حبيبا لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الآخر ولا يحرمون بألا حرم لما حرم الله ورسوله ولا دينون بألا جبر الدين الحق من الذين يمدون أوتوا الكتاب وقابلك حبيب حتى يؤتوا الجزية حبيب تدوت من يدين غاي جونغو جونغو هراي هتني وهم حركة كان بسواغرون قبل هاي ها موضوع يوتي والنفل كويتي كون نفل النفل كويتي نافلة بمعنى قوات قدو ما يجعله الإمام كلا كو إمام ودني دون لمن طلب إليه ونند أمو دقري القيامة دارا نقول لمهمة حربية همي غير كوجو كنا وقت هون كاري كلا أدان دلان هوري كاري كيفير بمعنى ودني مؤلن لو كويتي نافلة فيوتيهم أجونا لن بأنددون أولاني زيادة ko beyditi ala siham e dow gebe ko be duwano hebde kon o beyditana be kadoji shay'an seeda min al ghanima imode jawdi kono hoyri o baada ikhraji khamsiyat do fo be do ko heddo be dum baawo jawab angal yaltinama ala alla yazida e do de tawata beydata ko hala naflu nde do nafila on di nafilaji do ko tawdi burata alla robe ina yabal jawdi ndi jawdi kono hoyri ko hebi ko ida kana silatka irsaluhum akkitugol nilugol ɓengol inde dukhuli ardil aduwi sanga natoygol e leydi eɓe ɓen wala ala sulusi haray wona e dow tataɓal in kana silatke bada rujuim ko ɓawa wurtagol maɓɓe min ha ka jihade nde kawli habibe saabu mako habib bun salama bun maslama o wi shahidtumi tawano tawdano rasulallah ene laɗano sallah sallama nafla roboyi waɗugol nafila nayaɓal في البداية كفؤدود والثلث يتتبل في الرجعة كسكتورد المادة هادية عشرة وينن سبو غابرند في أسر الحرب كفي بيدون نغابة كجهاد اختلف ابن لوط من أهل العلم جومي لابد غندر من المسلمين في حكم أن ياول إسر الحرب نغابة بين كدوني في حكم نياور أسر الحرب نانغا دنكا غير من الكافرين يمده هفرابه هل يقتلون اسكي كوي بواري أو يفعلون كا كوي بسطو بيد جودي أكتنبه أو يمنوا عليهم كا كوي بمؤيهم بأكته أو يسترقون كا كوي بمكين إن كون أوته وسبب خلافهم سبب لوط نقول كم بيوم رابع غندبه ورود الآيات كو يلقول إيدو آية مجملة مؤونية في هذا الباب عند الإدام من ذلك نجي من قوله تعالى دال الله فضرب الرقاب سبت بكداد حتى إذا أثخنتم محاسن بجني بفشد الوثاقة تيجينو بوغونغ هاندك فإما من أما مؤجرون إما منين من أكتم بعد بعض وإما فيدان أما يبينهم بهتو عندي دينياو يدو فوق نهاو تندي أريو آية غوتو فهذه الآية الكريمة أولو آية دودو كويدن دو كونفامدن تخير الإمام كسب إنه الإمام أني بين أن يمن باو كدوني بين أن يمن حق دويو هبلو على دويو مؤيو كو سبنا دو حق ندي او مؤيو على الأسرائي ننغابي فيتلقاو أكتا صراحهم لا يبقى بدين بوغي ما بدين بمعنى ليبرا ويا بدون فداء قال داي إتوها يهود أو يفاديهم ما سبتنا بما شاكم كفالا من مالي imorde jawle aw silahen ma harmoji aw rijal ma worɓe wa qawluhu ta'ala ayda almako kanko fa utulul mushrikina haɓe shirkoɓɓen hayto jattomum kala ka tawɗon ɓe yagadi ɗum ɗo kadi no ñaawi gatel mushrikina worgol shirkoɓɓen duna asrihim ko alda nangugol ɓe liya munna alayhim fi yontigi moƴƴe maɓɓe ni namani aw faadu ma nde ɓe ruttete nde ɓe yottetemo ويرثون أن الجمهور يرى بي أن الإمام مخير كلوني كوسب إنادو
bayna gatil hakkunde jihaade nden wal mafadat wal mafadat ko ɗum woni naforeji ɗin wal mannu غير سونات أن الجمهور جمهور يرى بأي أن الإمام والإمام مخير كوسو انتهى بين القتل حقود ورغل والمفادات يسوت قلب والمن يقول مبنين من والاسترقاء مكين انتهى إمام يوم لا بجند قل بدود بي إمام قال فنتهى وسبوغو تدندو لما يرى وكلا كوي دندو تاي ويسو دندو في سال مسلم المسلح جلوه ولا دندو إذ قال ثبت تبتي في سي كبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بهذه بعض الأسرى نغنى وفاد بسوتي آخرين وقبه قد فوض ومن على بعض المؤجيه وقنين من بيتنا البي تصرفنا أو غير نقول أمين ومن ومؤجيك على بعض آخر يدو يوكا وقبه تصرفا كدوني كديري سجل كيل تنديركم بما يحقق كلا كتوى تتبين ناي المصلحة مصلحة النفور إن انتري العامة هو ودو للمسلمين ونجيل بين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هريك دوبا فصل بين درسو كدوني كاتوني كوغاسي هراي يلتو ريوتو ان او فصل دو كادي ها mo yayi feccenen faslun de on haray kala ko faala dum humpitade ngomre de wayi wasi jillindira yewtireji ɗin ka wayri to ɗum ɗo joni ɓay jemma on towi haray kala ko humpaɗon ma ko yiwɗon ma faale weltagol ko yiwɗon haray mi accay contact ji haray hakkunde meɗen en majjondirta inchallahu si wona hara ko non woni ko sali si wona hara ko onon kasbani fiyo en majjondir numéro téléphone ji ɗin 628 60 53 09 ka Intercell 631 waɗo même numéro ka Celcom 657 waɗo même numéro wallahu a'la wa a'lam.